टेंबा नकतेगी चिया में वाजे मात गुहा उसी नमाज उसी टेंबा न करना मुझे मारा टेम नेस्ते मैं चौक मारा नहीं लंते मैं लोगे कार मगर नमाज फर्ज मर्द में सारा उसी टेंबा बिका जायज नहीं नमाज लेट करे नमाज करा हर डोला उसी टेंबा करेगी वो आखिरिया बाजी में मर्दी नमाज करना थी जमात आइन सरा जमात नमाज फर्ज है और लोग नमाज करना इशिया की जैसा मैं नोटा मुगशों मर देना चौका ने नमाज जस शुमारा दिखते आइए चौक के नमाज न करना लोग तो का आइए जनीन नमाज न का आइए जस शुमारा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइने कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिह मुस्लिम शुमारा दोस्ता एक रइयती मसूल सिर्फ था वो हमें रइयती जोस्त भी शुमारा हुकमत होती कबल के जोस्त भी मर्देना होती चौकानी जोस्त भी जनीन अमीर वाला भी होती चौकानी जोस्त भी बड़ा क़यामत रोचा तरह होती चौकानी जोस्त भी नमाज को तगया गयना चौक नमाज कन गया गयना क़यामत रोचा तरह जोस्त कन भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइने मुरू अबनाअकुम लिस्सलाति बिसबअ वضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع قلت चौका नमाज बुगशेगो 7 साल 10 साल आया भी बजन्नते फरमाइते नमाजा والله تبارك وتعالى فرماني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الله فرماني قال بشتبه بچارين وتارا ووتي جنين چوكا تنار جهنماتي بڑا منی دوستان کہ چوکانی دوست ترا بیتے تو کائے میں ستہ نماز کرنے تھی لوگا چوک وقت کا نماز نکنا اشانی جوست ترا بھی سے جنین جوست ترا بیتے اور جماعت نماز مردین سرا واجب ہے مردين سرى جماعة نماز واجبه الله تبارك وتعالى فرماني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الله أمر دايقين من نبي كريم صلى الله عليه وسلم جنگا ميدان جنگه وهذه كمسلمان وكافر دوين جيش دين قديمة الله أمر داتك كجماعة نماز بكنا بڑا چکما لوگا نشتگی نماز نہ کرنے ونبي صلى الله عليه وسلم فرماني حديثا وددت أن آمر بالصلاة فتقام هممت أن آمر بالصلاة فتقام فآمر رجلا فيؤم بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من الحطب إلى الذين لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فرماني النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع لوٹتا أمر بديا یک مسلمان یہ جماعت نماز بدا من لحفی مردین ہوتی گوما زیران گو دار بزیران تھی من روانی مردمانی لوگا کے جماعت نماز نکنا آئین لوگا بسوچا مجتمع آئین لوگا من لوٹتا ماں بدار آئین لوگا من لوٹتا اس سے آس روک بکنا کجا مردم اس کے جماعت نماز نکنا تھے وہ دیکھے روایتی ہستی اس کے آئین لوگا جنین چھوک مبیتنا ماں آئین لوگا آس روک کتگا مردم کی جماعت نماز نکا وہ بھی کور حدیث سے مدروز آنے کوریا اب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا قلت یا رسول اللہ من کوریا منا قسم مسجد بروک نہیں منا اجازت دے من لوگا نماز بکنا فرمائت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت تو بانگا اس کا نے قلت ہو قلت بڑا منتر اجازت دات نکنا منتر اجازت دات نکنا ایکوریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دا بڑا چھتو مردم بعض مردم تی لوگا نماز کرنا بڑا جائز نہیں مردم کے لوگا مردین نماز کرنا یا گناہ پانک بھی آئی نماز قبول لے بلے آئی گناہ پانک بھی چیا یہ ایک واجبی ترک داتا اور آخری من دوست من دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا توفیق بدا وتی نمازی بندہ انچی مارا بکا اور میں جنین توقع توفیق بدا کہ نماز بکنا ہمارا توفیق بدا موتی ذریت شرین دین اسلام تربیت بدین اور میں سجینانی گناہ معاف بکا اور کی بے روزگاری ایا نیکی یک حلالی روزگی بدا اور میں نوجوانہ کے توبہ فتائیں توبہ قبول بکا مردم کے گمراہ آئیں ہدایتہ نصیبہ بکا اور میں میتانی سر رحم بکنتے اور میں بیمارہ شفا بدا میں ملکہ سبز و آباد بکا میں ملکان سرا وتی رحمتان نازل بکا
وتي بركتا نازل بقنتي من ملكان سرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.